Kengken dewo nih. Yang mengkolom jadi diman-diman pipian jaji. Dewo diman-diman. Pin sadetan di mana kan ji? Beli agung somadang sing bisa ngepana gendang sepana dagung ketang yang. Dewo aja ngepana. Maret yang sing aja kedang kamu jaji. Kan dikelen iki to. Das untung lagi dikelen. Lian kok parikoso akon jalan ke bes-bes dewo. Tadi sapunika jinendan wenten. Belitung udah dados maturan sapunika reng linggih dayaji. Lales pisan kayon beli nereng psikiatri tiang beli aku. Ye, Cuk. Gerang yo. Nih, ketaro. Makin rienji. Sampun ang rian aji ngelinggih naturi dari balisane wawu. Nenten wenten dit yang melaksanakan diaturi dari balisane wawu ji. Nenten wenten. Sampun ang rian aji ngelinggih ji. Sing kena penyipo balih wake kembelan bungutnya ini. Dong sing medayo wake tuwo, tekene nyai lah laksana buka kene. Iya namune teh sayang wake memantu tekene ukuran nyai. Luwehan tekene pianak bal ngrupake nyai agang ukuran nyai ini. Kene lah das pelaksanaan ini. Apa nih kucap melah, apa nih kucap utama. Iyan wakil na di apon ini. Karena murdanan jagat. Marina pangsino bakti na tekenang panjang ke kape. Nyai sing bakti tekenang uko dan wakil. Rasa tanpa guna wakil ngelah mantu cara nyai. Menawi kelintang kaon pisan dit yang ring penyurianan aja neka dimangkin. Sampun api malih antuk dit yang mepung watu ringangan aja nih. Ida Sangyang Pramekawi pinaka saksi ji. Nenten wenten dit yang maduwe manano pareng ayain soma dit yang rikiring puri. Nenten wenten. Siap! Liwat penyimes wang munyi. Ido Sangyang Pramekawi pinaka saksi nyaksinin pejalan ini melah nenena. Marus ide galang kedua ketua ngerasakan ukuran ini bukan ini. Liwatan kenda setiban jakep makuran dan kawan pianak wakil sing dadi ngelapana pangman nyalanan kedahan kene-kene. Sebab anak wani pangbakat jangkut ini kete ingat ini. Nenten wenten asapu nikaji nenten wenten. Walau kene na pemeragat kena wakil tua memantu kan ukurannya. Apa nyai nyai pejalan sana nyai jadi ngentasin rasanya. Ratu Duagung mekesiap di tiang kamanah di tiang winten mesah ngelebonin puren Joko Dewa meriki. Ye wau tutuk tatah sanditian. Cokori dewo dados mogimah mekak bau nake alit. Napi sisip ida. Ora senawang unduk senawang wicara cini dipuri. Rasa tanpa guna wakil ngelah pengambil linggih cara cai. Aman? Ya, itu kan lemana nih. Metolian cai. Ngento. Sesuatu wakil mewet uli jagat kurajo. Ari kala lalap aturu di kedongan. Jaga parikoso, kepaksa kan sesuatu cini jagat. Genit lader nih. Sing adek lah melaksana muka gitu paman. Sing adek paman. Inge. Jago adeng-adeng di tiang. Nyautin penyamat saran patih. Ini cara bodak gini dia. Ingin aja penyamat saran dia. Uritat kalau Gustian beli dua gong gede. Ditu lalap aturu di gedong rong. Nih Gustian dia merikoso. Senggohan beli kita. Sunal penayangannya merikoso. Nih. Sananin wicara ada ilok kita bukti kelawan saksi. Nyen pinako saksi. Gustian dia merikoso Gustian belinya. Saksi tak koneng cai. Benar. Wake saksi. Idana kelingser saksi. Oh, li pinako saksi. Nak kelingser pinako saksi. Ien kita aja beli telu ilan di gedong. Kayak itu dua gong gede ya.
Yang ngemeseko yang beli aja beli itu. Berjani beli ngendah orang. Gusten tiang mau balik beli mau kosong. Iya. Iya, tiga doang beli seng ada. Ya, dari jauh ada apa? Ya, Kengket. dia belum aja kemik. Nen tiang kemis apa beli kemis? Kene sudah cenundoke. Beli ada di latar purine. Ngireng dana klingsir. Di gedung rom lantas ada nak tolong-tolong yang kengken kaponoke. Saget subeng negar busana sesona kebijel. Kone kepaksa di doang. Beli agung. Soleh tur maning tawah tingah tiang raos beline. Batas marakuado nak ketulung-tulung. Tur maning misi raos kone. Beli nampen jak subuh saja. Patuh uno kita teken ko kene beli. Yen berada tiang kemu kejeroan beli ya. Mau agong raben beli sirak di gedong. Mecelok di tiang ko kena mau agong sirak. Walau mau balik tiang main besu. Mus tiang kaman tiangnya ketulung-tulung tiang ngaku perikoso ban somah beli tangguh gue ya kedong. Ne daden ada hitungan caine. Kalau mitren somah wakene. Bisa jenele aman patah nama toh. Kai tonen ada melaksana buku kita. Apa arti raos kone ya kita? Nah. Wah, dong kanti pelut baton matan caine. Leketek kuat bohong cine. Kalau melaning ni matat baton. Kewalo subanya kalau. Sunal penayangan ne. Lumahku peleh kami jani. Dolantas belan cai. Memire pada hitungan ne. Kengampilang sapian-sapian di done. Keto mirip nyat cine. Kengken ya. Oh. Ada nyetel lerot ngambilan kita. Ah, kasok buta. Kai sengohan iba, dot ken baluan ida kita. Do patuh na peminah iba, tingkah iba, bikas iba, tembelakan kaina. Jenang iba ngelah bikas di muka kita, nyak setengah cara keraman kau. Asing ngetina, gua jalan iba bang manupa. Oh. Weh, dan dijak menjajal. Artinya menyentil dan sen perjalanan Agung. Cai dan sen perjalanan Agung. Manggen. Dong wawu driko kodewo dibucu mati. Bangkas. Mereka meres nyajakin di tiang. Rau driki rares mau cairin di tiang. Wok mani kengken jang mana nyai gitu jang. Oh ban di tiang wani? Benar. Cokodo mau cairin di tiang. Benar. Mandian cokodo lana. Nados tiang mau cairin kodo. Kene Pak Man. Gelam kolam di gedong rum. Jak di mana gelahkan Chandra Dewi. Beli aku ganti yang piana saya beli kita. Man kode orang kayak kelasingnya. Beng udah tuh medan ini ngomong. Biasaan meng nanya blok bigol. Bigol ada sing gablok kedo. Hari ya. Sing ada kedo. Mama. Sira mau dua barang nih kok. Kan juga ada mau dua Pedro barang kan? Weh. Iya, ratu awe. Yen patut kan kodewo patut belane. Ora. Sing kena banci po baleh wake kemelan bungut caine. Ngangsan bisa ngangsan pente cayu matur dia cangkela. Apan wake kan suka memantu kelawan cicing nenenang. Sangat tidak kan mau wirangken paling undokan ya. Lugro ratu waku. Lago te kayon cokor dewa tenampi do pinakon anak mantu. Kemudian peremangken nung kalek baos duwe kadi mangken. Yen patut ne bakte ne ben banyak sami, baos ne patut, baos ne becek, picang ring banyaknya, mang doen dan dula do. Ledang, titiang ngojahan kadi berikan juga do. Ngadak. Napi cangko pengkor do tangan. Lugro. Titiang ngojahan kadi pernikahan Joko Dewa. Gelas sing suka memandu aja cicing iatnya suari. Niki siapa siro? Titiang matakan dengan Joko Dewa. Ini mulan manten wake. Oh niki mantun Joko Dewa. Niki sana nikahan Joko Dewa cicing. Yen makan idoy anak mantu niki nikahan Joko Dewa cicing. Joko Dewa yang angin mantu napi. Asu yang ada. Siap. Woi. Dewa senawang unduk. Surya. Elah
ban sinong kali kang wicara. Bos ledang Joko Dewa mau picu titi pengancan Ratu Dwagung. Kopi kayun ban kelar kan unuk pejalan sini buka kene. Komutos bos murdaning jagat. Apaan waketan suka memantu kawan dia sangat kira kermawi rangkin pari unukannya. Cutot pemeragat pas wakit kene cai waketan suka olah parakan cai mekacai. Nah, Sampun Angji, sampun. coba dinga. Mama. Engal-engal ting-tengang batese mau nak batu bener pergi. Suryaka, jak Suryaka mas teh. Nen, dong aeng sesuai ibu. Kayang ide dane banyak ide Dwagung. Atur ini ibu mau banget banyak nyuriakin kayak gitu. Maro si bedah ban kinebak dayan boh. Pantas ne malu di paro Managung. Kan diaman pletenge wat bohong ibu. Matur ke dido nak kelingsir. Pangrakane Dwagung istri. Ide Dwagung Gede Wisnumurti. Panglunga ketengahin wano nunas aja sepisah nunas sama. Kualo di subane rungo rakan ide. Pang benah ban ibu ngoceh. Nih kaung budoh ibu mai. Pang merikosa kusen kita. Sing ngenen peminah ibu mau balik Gusten kai sengohan ibu pang merikosa Gusten bawa aban keliwat bagus nak kalau ingat nah manusia mulihin pegawai yen melah gai ibu mau diolah pang melah bukan ibu kalau yen jelek gai ibu dumadak ibu pang ngalengan bukan jelek nah wakil pang abah ban karma balo nih apura tangan dua nasa punika pemutus ponak ten kanton ngeling anti tiang pinako pengabeh riki napi puaran di tiang prade di tiang kanton nyakopan limo napi malih ten arso idong angin di tiang pengabeh di kanton menawi arso yen sapuniki kewentenane kadi Joko Dewa wau metimpuh metetong nyemahan tangan siro de semah ko Dewa sapunika Napi malih kok dewa liman di tiang pengabeh pedalem di tiang nyemah yang sapu dikit wendane napi ini semah di tiang tonyo memedi posliwaran gamang puniki dan patut baktenen di tiang ledang ring itu sang yang pramokawi ulangan kayu kepada mangkil yen sampun ide kandon eleng kandon meyang ring kepada dewa patut punika sanek patut delang Woi, bukan. Renapi cukur jantan pacang selamat sapunika. Ini ditanggung mau pamit. Jak silapang. Sing las pacu seperti tegang silapang. Mama. Siro nika ji. Wanen sanipun. Coba pengabeh lingi haji paman ngurah. I paman ngurah. Bener. Pinaka pengabeh. Niki wau pengabeh duwe. Benjang pungkur yadi terus teko menjajal aji ulian tiang ji di kudola aten diange. Angketen puniki. Kayu nih dewone nih. Yang mandan lagi. Pangemesan ya. Kengken ya jeg tunas yang manton ji. Anggo tiang rabi ji. Dadene sarak dewa lakar jangkep ukura kelawan mantu najine. Iyan bos angkanen kayu nih dewa. Tunggu dia haji nomat. Jag juang nih juang. Tunggu dia haji nomat. Duh, nada dosa sapu niki suencana jenesane lungsur di tiangji. Doning nenten rumah seiwang di tiang aturang ayah. Di tiang nenten pacang mepamit. Bang yang di tiang irikiji. Iya dia sudah dos penyeruan di tiang misa dia pisan di. Keket. Tadi penyeruan. Iya no wakil ini di sini aja sing keuangan penyeruan. Wakil sekali penyeruan sundal penayang cicing. Aje. Tapi malih jantot.
Liari mangken yang inakan titiang kadi ulam sade wentan aring panene gelis hebat tak recah mangken mekayun cokoreo mekari lawar mekari sate yang cerisek mangken lisang masak makan nganten ngeling. Beli truna makan nganten sing ngeling. Ayo kawin yuk. Ayo nganten yuk. Prabu Gorajo ibu. Ada yang malu nah. Dia malah cagar iba sida lakar nyangkutnya ni Chandra Dewi. Iya dia sungedal ye mata iba ni merupa getih. Sing sukai Chandra Dewi kapiring tingkah iba ni. Cara bajangnya ya. Chandra Dewi bangsatnya. Nengeng matanya melatu api. Cudatnya berjuang lah. Langu gelar rabi. Sampun. Tuh, Ratu. Anak berak masih kangwang masih. Ajan dasare mulu biar ken kangwang biar aku tinggal panak bajang katong baik tadi ini ngoyong lek milahan ngale ijo ngale ko penaruh kakak ngale jalan mulu kan hidup milahan nah wayan orang gimana? Apa dinga? Apa dinga bapak? Yang berdinga adi minum takut. Ibet sen bulon banyak ngomong. Artinya saja juga gitu. Apa nih omongan dia jado? Nah, yang gitu. Yang sengai sing ngeresap bapak. Isin peminah cai ke lawan bapak. Nya tadi nungel. Aseng jelemo metingkah corah. Apa ben mari koso anak. Nah. Cutak bapak sing suka. Tiang sendemen. Tiang sendemen. Jani deh bapak kena ciceponan. Lakar tatat bapak angon bapak cai saksi. Dari saksi? Benar. Iya dari saksi. Kewah alo. Kena. Pernah ngomong selamat. Pelih ngomong bangke. Bangseng dimaten tiange. Pelih ngomong. Cara cicing camplek mondor sing adong ruang bangkene. Do jajahin dia. Oh, kena cing alih bang ado melanin. Nyen kan melanin. Do cai sang saya. Yen ruang lakar nindihin patut. Liu bapo ngelah jelema. Kan melanin dia. Benar. Nah, mai tutuk bapo. Ya aja yo. Dados metiosan pisan tatu danan palunggoh cokori dewa Tutu Agung. Yeni nargama yang titiang. Waluyo sang yang baskara dipati sinaput dening mego. Muas tu rem-rem mikang jagat dengan Tutu Agung. Agang, Titiang. sing merasa gelah 6 bulan subeni larukui. Inggih patut. Pemekas nunas tamu di pesraman. Tadi mara gelah inget teken puri. Inggih. Inget teken rabi pemekas. Rabi dia Chandra Dewi. Inggih. Wina, di bidah hanya gelah ngipi jelek-jelek saja. Nyum penuh. Nah. Napi daging nih. Puren gelah itu di sini raja hanya udang belapar kune. Yen kene siptone di pesraman. Inggih. Ken mirip paunukan puren belapar. Yen ning indik kunikul Tutu Agung. Titiang nenten nuning. Ngiring makin tunasang ring ido anak kilingsir. Saja itu. Inggih. Ya bener itu nak lingsir tunasin. Nah sinawang Inggih. dia. Terus. Sana makin nugra yang di dalam sama pamit. Terima
manator dewan. Mapan subuh-subuh duandangan di dewan nuna saja maraka pening mimi. Mulanya nang padala karmuali kepul. Kewala sa tonen mapamit. Mimi lakar ngawi sudah maluraga di dewan ini. Ini watak hadis sampuni ke lungsur titiang pesuecan sebagawan. Bengong cinapukin namu wisuda mania dan cai ngelapana asokang pana cine uli kelas 1 kanti kelas 6 ian botamat man jenazah ijazah gitu lah jenazah. Kadiraso subuh nanya kebisan mimi ni. 5 kang mimi maraka peningi dewa. Sangat nyen pangideh mimi neneng. De pesan de medang kapin banyak-banyak ki dewa ni. Ada banyak kebiaparan. Nyandang pato di dewa lakar mapi dulu. Sampunan sumenior jeroneng kayun. Titiang jagi mau usaha melaksana yang sekali titah sebagawan. Dumadak-dumadik situ aku titiang. Wen besek nenek. De paksane dewang sap. Ben pidanya sagat di dewa kecunduk ngajak musuh di dewa ni. Kalile di dewa di payudan. Ingat tang pesan. Besekang kena di dewa ni. Acap meme labi kang. Meme presiden ngerawin raga di dewa ni. Walau ia kesiratin merkesan jiwani mana sitiang. Ritat kalau wetat tel wajana kadis sapuni ke rendija di tiang malai pinunas. Sejauh ini sebagawan. Ritat kalau di tiang mau kembali. Nah mulo dini tongos meme lakar mapi dulu. Ra? Ijang dados asun duwe ini punik Menawi wetat. menawi banyak banyak rawat apa Nasne ngeramang hei jak rengasi mentas ide yang begawan tomplok ci Nya nomplok dagang bakwan. ide berago putus Apane pegat? baca janji sing hidup munyi nih ajan gue berak Paduh cerecai. wah Rado. Pejalan jelema ni. Keng-keng cari cara pidik ngepangan. Aduh kok banjir aja. Nyak-nyakan numidis dari jelema. apa lagi bis cang sing labi bis ngawak-ngawak bibis apa dong biasa bekat ngomong ingat Ye. Sing ada nak ngomong jadi bestange. Pasenga hadane gubeng dia. Kan? Teman, kedes penguin ada. Apa kedes penguin? Penmani kena suruh ngigal. Oh. Ajak nyang berayo ke dalam puri tunas atman yo woi kadenatmu kesasar jang kaden watangan suleh Cai pas nadi hati. Ni agat jelemaan bapo nu hidup. Ni sisan lilik motor truk jipang nawan. ngawang-ngawang dan lilik truk Lilik apa cia? tampil kapal terbang Di depangannya jani bengong saja meme. oleh pirek. Cang tepengal ke ni meme. Aduh, kuping jai ini tepengango. Di benengan jani gitu maksudnya sih tepengango pal jemaah bas. Ada ya cang tepengal ke ni meme. Nakad ini jagrengas. Meme ngoyong-ngoyong tomplok cening agat meme sengulung. Yang meme ulung, dianya mah meme. Meme. Terus meme cene jumah engke. Meme jangan cuma kok kene menjegek nih. Oke ini jika ini Putih, putih apa nih putih? digen, Kulitnya meklinsotan.
melajah apa ngaturang ayah? Ngaturang ayah. Ngayangu dia? Mijat. Nyen kepijat. Eme. Ye. Lalu dulung eme. Nawa kang matur seperatu Sri Begawan. Pine picik Sri Begawan melingih riyen ripos raman. Banggian titiang jagi nata sangipun. Inge mangdoten kesepungan kadi baos nawikan sapunika duanen cah-cauh makenipun mau pacar ledak peseraman Yen saja kita buka terjenengan. Depang meme ke peseraman, melang pesana ada bang tamu meme ini. Terus. Marah jelemo. Pemekar paman murah. Inge. Kemudian paman adak sare tur maning ngajak demo ke kene nih. Ratu aku. Menawi lali cokodo micayang piteket ring titiang. Paman murah. Seperti largelah uleng dipuri. Berada ada wicara ring puri. Tuturi pemargan gelah koyo sapunika piteket cokodo ring titiang. Duanen wenten makin wicara ring puri. Di puri ada wicara. Patut. Wicara apa tuh paman? Ledang. Ipun sane tata titiang pinako saksi. Mangdo ipun matur ing cokori dewa. Yen titiang matur menawi titiang adu-adu sapunika. Tung dadene ieu menawa makejang wicara di puri. Samian ipun unin ledang. Jadi ngurusang nih kini-kini nah. Nah. Woi, milu mendukat bangkian. Apa? Iya. Sing sang bisa nyidra anaknya. Jai parakan. Parakan. Udah dija. Urajo. Ada aneh. Bro. Sekarang menang raos. Dia bongol kene nih. Tadi kejo cai. Dia bongol ya pemune po aneh. Memang ku puskesmas presang kopeng nih. Durus wawane. Parakan. Nah, Urajo. ada aneh. Bro. Kini nggak? Ancruk indan. Ancruk. Melang memedoji. Pleh sinumides. Engken. Lek-lek song jadi di dujang. Necen orang ki song jadi. Menapa lo? Ungsat. Wah! Bungsat. Oh, pungset. Memerado. Nih song jet jangan ini. Nih ungsat nih yang. Sekarang ada. Bro. Oh, Pedro. Nah, bro. Sing cai jauh memunyi diajang gelas. Cai pang pastiko nawa. Nyen ada diharap kini jani. Gelas yang ada lem Agung Sinu Raja Raden Wisnu Murti para belah. Ye. Kemudian tunang 5 bro jane. Agung Sinu Raja. Nah, Raden Marudi. Wah! Raden Wisnu Murti. Merudi. Oh, Raden Wisnu Murti. Wisnu Murti. Iya. Raden Murti. Betawang. Iya. tenang nih mos nanti gitu. Permado tuh ada tawang. Bukan bangkyang dini masa yang dini bukan bangkyang lo boleh. Ya bukan bangkyang dini. Senadi. Iya, Kang Yang. Cai mai dadi saksi kun. Dia nabi saksi. Yang gitu sih kejang tawang cai di ucarannya di puri. Tawang tiang apa tawang dia? Yen saja cinawang. Tur maneh Ki Supakti marep teken lah. Patut dijani kengken kawit ucaran. Nah, kawit nih sapuniki ngedo. Hei. Do jangan singkito, kawit nih asapuniki. Adi cedua cici ngomong ah. Artinya do jangan singkito. Cici ngomong dini nih. Jangan terdadi saksi. Kamu senadi saksi ndak panggung deh. Ajan tumitisan somjet mau badeng sih. Kawit nih sapuniki. Yang mansurat uli Sinuraja. Nama lu. Yang Cai Mansurat. sing Basing. Dan kita nak besing si doan. Sing doan. Yang doan ngene bang.
Tuh, Ngerti. nenten gitu maksud canggih. Oh, maredan. Oh, Nenten. Gusti Diange ane ngabu surat itu cuma enek. Kamu sidang matane gede-gede, nasni kemrong. Yo ngabu surat. Gusti Diange bang. Kan jelas. Terus ada len. Tadene pengabeh gelar diburi to Paman Agung ki punawa. Do Bapak Agung ngabu surat. ye, Pak Agung, dane Paman Agung. Iya, jangan ngomong efisien ini nani. Ngomong singkat, jelas. Yang ngomongan mesti mengkena gitu kan kedlon sing berangkat satu ini nani. Saksi yang penting tepat, walaupun singkat. Kangwang, aman kangwang, ngomong tiang, aman saya mulai. Ye, Saksi tegas, saksi ya. Kangwang lah beji. Nama kerji beji. Ane ngomong surat Pak Agung, bangun Gusti Diange. Bacaan suratnya. Oh kengken disin surat. Disin suratnya kene. Beli Agung ngerajo, engal angsa beli mai. Sabire raben tiang anak luas kalase. Ado rabene cuma kena beli ngudiang. Mara kita sun macam cek berangkat kamu. Cek perjanian. Perjanian Sing jam tempo sing be. tempo. Saya ngene nga. Tiang bareng. Eken jelas bu. Mandi subane ke dulu. Sing keburi Mandi je. ke taman. Nepukan jelema dua. Enak sik. Tegak sik. Ane tegak berak. Cara triplek. oh, Rewadan Jai. Namun kenyataan apun notnya gitu orang cak. Saya sengai-ngai. Yang di gua aja bah moglong lulu he. Sing cara triplek. Rujak brigadi. Weh. Do cek perjedona. Brigadi kan. Terus ada le Raben gelar to. Dia Chandra Dewi. Oh rapi jo. Benar. Dia sama Dewi. Ye, dia Chandra Dewi. Nah yang penting kan ada wi kan. Saya cak mipet kan munya. Ne malu mirip taen jeningah. Ido dia hadnya suari. Suwe ido sungkan kegendosen wastan ido. Mau peseng dia Chandra Dewi gitu. Nunasen sinawikan. Aduh bu. Oh lemas ini kok. Mereka ditu jangan lemasin. Cak gitu kasar gusin ya. Cak pelar saja mulu. Menyat apa gelahnya? Sing kadi perkosaan itu. Oh mau gendeng nyerap. Mau kedot kene. Kosok gitu. Maru kadang bakso. Aduh nak lo teko. Anak lo teko. Anak lo. Kayak cirene. Kang Mas awak nih. Yang tipe ini sudah jelem nyaman. Yo pemelasan. Amun sing kedo bakal canggih mu Dewi to nanti. Dewi. Ya. Tuh Raben gelah dicerikan ci pengawa. Aku udah rapi. Gelah dua lah sama. Mimi ames nih. Ye, ada cara sampi ada Ci. Yo dua lah kurang ada. Oh, Cai sing nawang sang nato ratu kuda ada yang rapi Ci Bang Nawang. Wah. Cai pengawa sejatine gelah nak ngiring sampai karsana lingsir. Oh, nato pemelasan. Yo kato niko ngrawat si ane do bu ane. Raben gelah dicerikan. Oh iya rapi. Bakato beli do carane kayak tuang. Gusti dia orang beli. Itu. Mumu sirapmu kayak tuang. Beli itu Gusti dia Jore sirap. ini gedongan awak gedongan itu di pulasan itu iya dari Sindawang no. Tuh Cai pulesan. Pekoleman. Cuma not pedeman not. Yen cuma Cai pedeman pemeludan ben Bang Nawang yang dipuri pekoleman Ci Bang Nawang. Misi pekelem. Pekelem. Pekoleman. Aduh bu. Weh, yen masuk kewang orang pekoleman ring pesirapan Joko Dewo itu nek. Nah di bu di persidapan dewo nih. Lantas ke tengah yo. Gusti Diange bukan di tengah nih. Kau Gusti Diange gitu. Nyen kau no. Doi rabi itu. Rabi cena. Iya nu Dewi itu. Dewi. Chandra Dewi. Aduh bu. Adi apa? Dia Chandra Dewi. Adi dia Chandra Dewi. Mai ke tengah. Mereka itu tinggal dia kamu jagain dia. Oh. Dia juga. Mapan udah ke tengah. Jagain dia. Seseng bang dia. Oh. Nakar lu mau kijo. Kayak tuang dia yo. Bukan tuh. Iya nyen. Doi anu Irando Dewi itu. Kira aja ada deh memunyi jak iya. Bang kau yo. Do bui rabi. Begitu kan nakar kijo. Kayak tuang kok. Nakar ke gedong. Deh kamu. Oh, pengbangko kayak dia loh.
Adik itu Gusti Tiangan lanang, Dewan Asri. Nyana ketengahnya perkosaan. Adik itu dia ngomong, menuri jaglah, uli sisi. Uli sisi orang dia. Pada supane ada atur jenis itu kengken penampilan dan lah. Nya uli main gedong. Bang atur orang uli main gedong. Cek jemaah uli mana kini? Jemaah boros. Ajak ke tengah. Ke tengah aja. Tuh, bukan di tengah gedong. Kotak. Apa ada munyi gudak-gudak? Munyen desel Ye. Apa hubungan gudak-gudak tuh aja munyen desel? Loh muani ngerdak di tengah ngudiang tuh. Ane kita bakat jelasan. Rasio. Kotak. Gusten cange. Tulung. Lesang kaman nih. Lama lu. Kamannya ini keles nih. Gusten cange. Mana nih lesangnya? Di Diano. Usah jirapin lah. Sing. Asik. Nendon gitu nak sing. Nah, sing aja kedan padu. Begitu sana. Tulung. Mimih uling ori barake. Bles. Bles. Samo selempah ngin. Kena mencai ngingetin. Ada dalam cangsik. Ane paling galak itu. Bangsat. Kengken tuh. Irabi ane berat tuh. Jemaun ke cekokon kok. Kenyet. Ane nyemat tuh. Kena benda jelema ne. Kecil ini. Sitang awane. Matane gede-gede. Cungune lanjing. Nasni keriting. Jemaun tuh. Ane berat. Jamaah cekok gitu. Kengken tuh. Ya. Mulai cing raus nah. Mulai. Ye, pangbangkon yang bebenah tuh ngomong. Cunguh lanyeng. Matanya gede-gede. Nas keriting. Nas keriting. Agat cid ini memunyi. Yang dipuri cimunyi gini tanda hubungan jiwa permana cing kemasin. Adi dia mati ya. Cai punawan. Tuh yang adalah ajen lah itu. Oh nanang atu nih tuh. Yeay. Nanang atu. Jumah cana nanang no. Jumah cai nanang, jumah cang nanang iwo ben pantawang cai. Yen dipuri pantawang cai, ido anak lingsir. Ajong palunggoh cokor dewo, keto benah cai matur. Oh tuh boy, iya ajong nih kok. Iya ajong cai nih. Bacicing boy. Bongocing orang ni ajong, orang ni ajong. Ini kok boh. Ajen pulungo cokor dewo. Itu macam apa dengar Ajen cokor dewo. Jemaah ya anu, irabi ane berak. Jamak, mau jamak cekuk. Plak. Karena berat pantai kalau padahal dia. Sakit hatinya tuh bukan sakit hati. Weh, yen cai mat. Galak ada sih demet ya. Dah amel ngeleng yen cai matur. Padahal dia nak berakit. Ulian ji medala mawen ji ngeleng ah. Hah? Yen begitu ngeleng udiang ye mata anji sing besu. Nen pesuang ya. Diangkat lon nyebak sing nak pesuyang mata. Yang gelah dan ngerasang di purina liu ada pengapih ya ada parekan. Saya ada pramobelo nangnya. Ado. Nye. Nen melane. Ingurah melane. Dane paman ngurah gitu nah. Apa? Dane paman ngurah atau dane gusti ngurah. Gusti nih. Gusti. Tuni anak mau babo kencang no. Ye. Hah? Saya jelasan kenci. Oh, babo ngale cai milahan. Yo sing aku gusti not. Mawenan bapo ngeraos ketok yen cai. Tok babo tok. Sewire cai tawang bapo parakan dini nurah sepau peminah bapo rumasat cara penyaman. Cai sing dak dinebah gitu. Yen mani cai nangkil ke geria. Meme bapo yang kita do berano ngeh bapo kita cimador. Mawenan bapo ken cai jani metegas ngeraosna. Melajah cipang miso, mau tato paribaso, mesor singe maturing purian. Kengken banyak kengken. Kengken nak mawenang ado disangkepan. Inge hidodane para semeton sarang sami. Taminane jaiban para leluhur cai, pang biso cai caro jani adane molestarikan. Oh, banyak nu ajak tato titien baso Bali ne patut mong cai. wah ini tiang belajar baso niki. Nah, benar. Lengkap tawang tiang baso nih. Baso apa? Ya seru tabio tawang. Ye. Isen kunyit.
Baso ngeraos Cibang Nawang, kadang ci baso ya. Kadang yo baso gede. Yo dumen bapak nuturin. Tumen bapak nuturin. Suk semua kelan. Teken pengobatan cai ini. Sida cinuk turang kapin kelan. Diang sing ngai. Apa nih notnya kita orang dia? Dia setuju Taman Jani ada atur cai ini kangen kau. Muastu masih paripurna kayak. Kangen kau. Yang penting kan coba tepat. Diang sing ngai itu. Amun sing percaya, main mu sumpah di Pura Beji ini. Nungtiang kelas yang percaya. Hah? Nah, walaupun aku pengalas bakten cai ini. Keci kudu-kudu mulai ke gua aja. Mesanakannya malu di peseraman. Yang Ini ide yang megawang, lunas nang kopi apa? Di subane de pedadak, lan bareng-bareng lakar ke betau, kemudian kengke diangnya malu. Yang istirahat. Nas kopi lu mah. Ledang-ledang ratu duaku. Sampunan suwe mangken ikene raben cokode ke bando mereka. men, Mangken ireng wirangin. engken, wirangin, Patut. nang makenah paman. Pira sakten wong sinungar, besekala gelah didian ke gini. Ratu duaku. Boyo de wenten baos. Winayo sani singit. Niko patut margia. Lugas pusanan Jogori Dewo. Nyaru-nyaru mangken lungo mereka. Mangdek hadijatmo jajaran. Mangdeten ketangohan sapunika. Yen gitu marah bener. Disumpane saru lan megepok ke megur aja. Ike. Main, Wan. Iring dulu. Ini kewah dari masyarakat, jadi dua go nganten. Irago nambah banyak. Berpikir banyak ikan tampah. Banyak sangset tanpa yang. Itu lengah. Ini kan ditiang nambah unas. Tiang tanpa ongkon nampak celeng, kebo, sampi, Oke. penyu, lek-lek nambah banyak. Bukan banyak yang dapat. Banyak nih nampak yang. Makin engken. Lanung dorong pengantennya lan. Mundur. Oh, Ane nganang mundur. apa marong nganten jadi njek nono. Lu bukul-bukul. Oh, jadi setengah sawah nih. Lolos lagi kayak enak ya. Lolo, apa lolo? Kuno santi. Mabur kan. Lolo misi talo. Ye, kerating dan campur limo ngama. Nungkin kene Misi talo. misi talo bebek. Badah nuk so. Apa ngo? Talo cicing baru ya. Dijale talo cicing. Mbak carane ngai talo cicing gini. Cicingnya bang sama talo buang-buang-buangan. Oh. Kan meju ya. Oh. Nah, tuh aneh orang talo. Oh, tain cicing orang talo. Iya. Talo. Ini Nah, nah. Ya. Tong udah ada sasapu niki. Nah, ngetor. Iya ning beli sungkan ngiring san ke gedongan Bang Yang tip yang aturang ayam. Mau lemot masih kali kurenan. Dona Jani. Kang Wang ben mani pangman ngalet talo cicing malu. Beli aku. Tong udah ada sepermangkin beli mediosan pisan reng sikian. Diang beli lemat do. Indah yang eling-elingan. Sampun api pemargan bineng rara sikian titiang ya. Moto urip yang ngalai dewo. Sampun ya sampun iku den jengahan kaya Diang jengah nu lemat. Len carang ngisi nurut dan seg-seg-segan. Yen barang kene segang. Nah, iya kan ini Bayu. Dong sampun je. Kading utang kading nuduk jaum di tiang merabian ngiring beli. Kegen madan kane jauh. Mana hang di tiang beli becekan dan rabi di tiang sani dumunan. Pocol di tiang merabi ngiring beli. Oi. Ngambul. Kena barang lemot sih ngambul. Di Ian beli coba segar sayang. Nyak beli segar. Nyidang beli ngajak ide wong kolom gene panak molas. Duh jangan bungut. Adi sing nguci bungut panake. Nyonyo dadup 15 panaknya. Kayak kenapa nyonyo? Cicer cicing mau nyonyoin ya. Mau kejang sesep ya nak. Ngadangnya nanti. Ya. Ya ning asapu ni kengiring sang kegedongan ni mangkin. Tegar nge. Inge. Sajak nyidang nge. Terus, Nah, Klarian ni lolong nge. Coba. Apa coba bungut dicoba not. Bungut mbak nih. Bocah orang lemet. Jani cai de tulung. Saya Ah, dulu.
Aliang gelah baliang. Balian dokter, aku udah jade. Bang keburi Keburi. Aku udah nyenage pes. Elah. Nge, beli nge. Yang lah. Pasaruan nonton. Teknik semua sarung. Inggih. Lan menjalan. Disupane nepukin anak, angkane dheweke balian. Nggih. Oh. Terus. Ini mangku Raja Pati. Hei, pasangan jak kudus sama Didiano. Saya nggak digodot nih. Engkena. Ini kini cara senet wes nih. Seret. Jemak nih aku main ini jak. Pasang kini engken. Bahasanya kan langsung singset. Langsing singset. Langsing singset potongan ke gua nih. Tuh sertangan. Hei, dia lagi oleh balian nih. Tuh sanang beci ke tiang mata balian. Burago balian. Aduh. Nih balian nih. Ini balian. Yang balian, Ini balian sakti nih papat memade ya. yang balian tukang ngejuk bayi aja ke panak leak. Mana kudu mah ngajak pulang liak. Sing ada leak mana kanen. Berarti liak mohanina ya gitu. Mana tuh? Wih, enggak berbuah nih. Tadi gitu. Dengat bunganya di nases. Bubung. Kira sana suka niki. Bubung diangkat. Nih Kak balian Kak. Kak balian. Kali ya Kak. Di tiang saking penepi sirih. Uli dampak siring. Ah, Nih, tepi siring. Oh penepi siring. antun Nih, jangan nih, kata nih. gue. Oh jeger. Ini sama haid nih. Ini di bungkulan nih. Yang tan uli bungkulan. Yang uli bukti dia. Oh nih ajak lu balian nih. Oh jerone balian Bali. Menganggo usada. Inge. Men ini Kudiko wanta. Tabib. apa madan tabib? Kamu Oh balian Jawa. Balian Jawa. Oh gaprek sebelah nih. Sira sungkan. Siaku. Oh siaku. Oh saiki yo ngerti basa Jawa. Ngerti. Oh. Piye? Oh nggak apa-apa. Nggak gelem yo. Gelam. Nggak gelem. Sungkan. Yo. Wagan. Di tiang rauk tangkil gumanti pacang aturang ayah. Kimon di sidana untuk di tiang sampunang ledang rikayun. Kakak, kene kak, gelang udah tulungkan peka. Ia nidang kak nyegareng gelah, apa dengan peka? Doka dirasa pipis, emas, kesugihan, karangkal bang ide. Kewantan sedurung di tiang yakin namanen Cokore Dewo. Nugrayang rian di tiang noreksen puren duwe Oh, sakit ada tetanah mana? Nak cara jani muluk itu. Oh, mau dengarmu. di tiang Makasami puren duwene boyo Cokor Dewo sane sungkan. Sing gelah, Inge nyene gelam. wantah yari sane sungkan. Duh, lengah kae. Kacan pengantena. Iya di orang kak gelam. Ya jegalak san. Saya gelajah mau kolom kelas ngidang. Mana
Cokoridewo uning. Duaning penyungkan yari ngeranyi ngeriangan Cokoridewo. Oh, sakit yadi ngelala di dewek lah. Melala. Men gegian cara. Mohon sampunang salit arser ini. Lugreang di tiang jagi naman yari dumun ring gedongan. Ngubah dengan yadi di gedong. Nah ya coba kak bang lah. Kak pasti tua sing Nih, dang. Kan yang udiang. Nah, mau bo. Nih. Nah. Punang ke Bedilo. Tulis kalian. Woi, aduh. Woi. Wah, kakiku keko. Aduh. Weh, kak. Wah, cuma 2 petira seribu kak. Kak. Kanu Truno. Nah. Hai, beka. Nyamar, cai. Nyin sudah dan cai kang pangamane. Angkara Pati. Ngelam ada dengeng jena. Dengeng. Nyen kesenengo pekak. Wakil sang adelen. Raden Wisnu Murti. Somah niat Chandra Dewi. Oh. Cai Wisnu Murti. Musuh wakene. Mai cing jortong bangke Yang Dini gumi cengat pangginawan. Mekejang pajak lah bisa ngeliat. Ano lo nestina lagi ano. Weh, kayang ngecerek-cerek gua aja ngeliat. sedang beceko di tiang meriki karena ngejok leak apa? Bungut si ganje. Saling ngecai ya. Nyenja yang tudeng gelak-gelak gedang. Mati. Wah, sombong Prabu nenek. Dan kemarin tudeng. Untuk encang mati. Prabu gua raja ibu. Jagar sani beka pening kerirehan ibu di tambangan buka jani. Kiwalas yang rumah ibu ka pening pokodan. Ada ibu nandang sakit wandu semara buka jani. Wet sangkaning wake Chandra Dewi ngelarang ni madan aji pengerat semara. Lenan ka pening somah wake sing ada muani lenan sida lakan nyangkutin pokodan wake. Nah, pengerat semara. Tawang semara. Makin marah makin cantik. Weh, ngudiang ke tuang raga. Wah bajang-bajang bisa ngeliat. Biaku. Pino nasi tiang memang keringangan bini sampun yang beli panjang baos. Cihna yang sampun api suecan bini merabi ring sikian di tiang biaku. Sampun dewa semuanya. Wake subenawang, cai supo kejana loko di kumini. Inan sakti deh. Walau wake main mula lakan magu tu gue sadar ibu deh. Ye, demen cai. Alih mirip timpaji para kanci alakse. Rebut lah. Sombong San Prabu nenek. Mbar cini. Nah, yang saja Cipru itu. Permane Ci Sakti. Edek sakti celian nih. Ramang biaku. Belum bangkian sini. Ngaku Ci Sakti. Kuda jengla penampi. Tiga mirip kurun di alih. Wake singnya. Aduh. Abe. Yang cangseng nyidang. Cangkal meliubat. Panjang nyidang. Pula saja raben canggih. Woi. Adi, mai di. Penyidang di. Penyidang. Ayo. Yang begawan itu anak kandu. Begawa. Ingat itu anak kandu. Tunggu diangkin indah di Gusten dan. Benah subuh meme. Sing jana kaduru kadi rasa meme ada di pesrama. Panas barok kadi rasa bates meme nyakang meme. Puniki. Kang tekanin teka Gusten jadi nepakan buka Inge kau nantut puniki anak. Gam. Tiang. Mau jemak orang suami. Iya.
Enak. Bapak anjung sini ngapa muncul. Ngoyong-ngoyong pegang. Nenek. Sombong cai je munyi dan cai kan. Nah, ngono sing membayu. Cang alancang perang. Nah. Melang pun Sombong san cai yo. Nenek, amah. Terus. ngoyongan. Nggih. Godak tak bayan cai ni. Mirip mulo sing jodoh cai. Nggih. Pijon ini kapijo kapen pakodan jenenge. Nak mulo pijon ini lakar kapijo kapen gusten cai ni. Nggih. Nah janilan ngasih ti barang-barang. Nggih, terus. Hidup. Aduh, Melang nak cing abu batun dacen yang. Ya. Sebab tak bayan cai ni. Nang bangun malang ne pundet malu. Ledang Sri Begawan nedunin titiang. Berita kalau titiang mauin bahaya enten menjantan titiang sampun patem Sri Begawan. Idewa mirip musak. Kengken raos memene subuh sibuk. Pepelajaran subuh bang meme pagane dewa ni. Ne jane ada buen pican meme. Ne madan manik geseng bulu. Duaneng wenten pijo kadi punika kawigunane sapunapi Sri Begawan. Ne marupa bungkung. Idewa pang pedas nawang. Kawit ni bungkung ini. Bakatang meme di Merajaan Agung. Risedak meme nyuruh suami. Didu lantas meme. Penyureanan meme ni cuk-cuk kapen sinar itu. Bak rak ngendeh kadirasu tejon. Nah didu lantas jag-jagin meme. Sigar lantas. Tidak kalau didu sebuah depoken meme. Subuh merupa bungkung. Kewala tonen masih meme nawang kengken wigunan itu. Di pengipian lantas meme. Kacunok ring denake lingsir. Mau penganggo saro petang. Nah didu lantas itu ngenikno kapin pakodan meme. Kagunane sing jadelene. Ngelebar serana ning momo angkaro di Jagati. Anes di analog armo. Lurus di saya. Mapan kene unok ki dewone ne jane melang kunut. Nggih. Cikan. Unsur titiang sesuai jan Sri Begawan. Dumadang-dumadang pelarapan. Ali-ali puniki situ titiang. Maksudin mesok makasih pun. Raja. Majalane dewa pang belah-belah. Apa nih api yang dewa pang presiden nyentem. Majalan dewa. Kira ngang pesan Gusten Canitra. Ye, nu masih melisah beten. Ampun boleh motor deh yang Begawan. Lah meragowikan. Tahan dini jangan itu. Jadi landa dama yang menggepuk ke gua aja. Iring. Apa ada serana ada manik gising bulu. Iring. Dan lurus.